wa kane mwiza cyane kwa bakunzi ba HD Global Media ndabasuhuje cyane aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye. Ni amakuru y'imikino rero agezweho, ngiye guhita nyahera ku mukino w'ikirarane warawikinwe. Ekipe ya Mukura Victory Sport yari yakiriye Rutsiro kuri stade y'akarere ka Huye. Umukino waje kurangira rero amakipe yombi aguye miswi ubusa ku busa. Ni umukino utarabereye igihe kuko wari kuba warabaye ku itariki 15 z'ukwezi gushize, wari umunsi wa 21 wa shampiyona ariko birangira udakinwe. Warawukinwe rero amakipe yombi agwa miswi, yaba umutoza Gatera Musa wa Rutsiro ndetse n'umutoza Faham ya Lotfi wa Mukura, bose batahana inota rimwe. Byose bituma rero Mukura yigira imbere ijya ku mwanya wa 4 n'amanota 38, mu gihe iyo itsinda umukino yari guhita yisanga ku mwanya wa 3 n'amanota 36, ariko byayinaniye gutsinda. Hanyuma Rutsiro yo yasijya ku mwanya wa 6 n'amanota 33, nuko nguko byahise bihinduka ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Hanyuma rero reka mve kuri umukino ahubwo nerekeze muri ekipe ya Etincelle yandikiye Ferwafa isaba ko yarenganurwa kubera amafaranga ngo yaba yarinjiye kuri stade, bo babona ko ari make. Umukino wabaye ku cyumweru, Etincelle yakira Marine muri Bugoyi Derby. Etincelle rero ngo yabariwe 1.5 miliyoni ngo kandi stade yari yuzuye, yo ikabivuga ko byibuze haba hari 4 miliyoni zanyerejwe n'abashinzwe kugurisha amatike muri systeme. Ibi ngibi rero kandi ntabwo ari Etincelle bivuga gusa, kuko na Rayon Sport igeze kubivuga ko ijya yibwa n'abagurisha amatike muri systeme ya iriya y'akanyenyeri 939 urwego. Ubwo rero Etincelle irasabwa kuba yarenganurwa. Ubwo reka turebe icyemezo Federation y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa izafata, ariko nuko bimeze Etincelle yamaze gutanga ikirego muri Ferwafa. Hanyuma rero reka mve muri Etincelle nerekeze kuri Mukasanga Salima Rabia. Uyu ni umusifuzi w'umunyarwandakazi. Uyu nguyu rero yamaze gutoranywa mu basifuzi bazasifura igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 20 kizaba muri uku kwezi kwa 4 turimo. Ubwo rero nk'ibisanzwe n'ubundi nkuko yabyemereye akaba we asifura kuri vare byo gusifura hagati mu kibuga yarabiseze. Ubwo rero tuzaba tumubona mu gikombe cya Afrika cy'abatarengeje imyaka 20 muri uku kwezi kwa 4 turimo asifura kuri vare nkuko abivuga nyine we yamaze kwitayaringa kubijyanye no gusifura hagati mu kibuga. Wewe ni kuri vara zaba ari. Reka rero mve no kuri Salima ahubwo nerekeze kuri Marine ku munsi wo kuwa 6 izakira Rayon Sport kuri stade Umuganda mu munsi wa 23 wa shampiyona. Marine amaze gushyira hanze ibiciro aho muri general cyangwa samwe haba hadasakaye bakunda kwita ngo nahasigaye hose ni 3,000 muri regular, nahegereye VIP ho haba hasakaye ni 5,000, VVIP ni 20,000, mu gihe muri VIP ni 10,000. Marine urumva yazamuye ibiciro, sinzi uburyo yabihisemo, ariko nuko bimeze. Rayon Sport izabagira Rubavu ku munsi wo kwa 6. Ibiciro ni ibyo wagira ngo ni Rayon Sport yabisetinze, kuko Rayon Sport match zayo akenshi ziba ari 3,000 na Marine rero niko ibihisemo. Ubwo reka turebe uburyo ubwitabire buzagaragara kuri stade i Rubavu hariya mu karere ka Rubavu, ni kuri stade Umuganda nako mu karere ka Rubavu ku munsi wo kwa 6. Hanyuma reka soreze mu mikino ya CAF Confederations Cup, bageze muri kimwe cya 4 kirangiza. Hari imikino yarayibaye nyine yose yakiniwe rimwe. Ikipe bita Storage Boch yo muri Afrika y'Epfo yanganyije na Zamalek mu Misiri ubusa ku busa, mu gihe ikipe ya ASEC Mimosas yo muri Cote d'Ivoire yatsinzwe na RC Berkane yo muri Maroc igitego kimwe ku busa. Hanyuma Al Masry yo mu gihugu cya Misiri itsinda Simba Sport Club yo muri Tanzania ibitego 2 ku busa, mu gihe ikipe ya SC Constantine yingi yasezere ekipe ya Polisi yo mu Rwanda yanganyije na USA Marije igitego 1-1. Aya makipe yombi nayo mu gihugu cya Algeria. Ubwo imikino yo kwishyura rero iteganyijwe ku itariki 9, birumvikana ko ari ku munsi wo kwa 3 w'icyumweru gitaha nibwo bazaba bakina imikino yo kwishyura. Ni CAF Confederations Cup igeze muri kimwe cya 4 kirangiza. Reka mbashimire cyane rero abakunzi ba HD Global Media, nitwa Rukundo Rukuji, mugomeze mubane natwe kuri umurongo wa YouTube.